नियमी पासपे नेपाल भाषा बाखा व विदेशी भाषा अनुवाद बाखा नेपाल भाषा बनावे आतनको यक्वे डेरंपल ठौटक युट्युब जिगो च्यानल जको बाखा मिजो छपनेपो सांस्कृतिक चुसो रामुक चास व नेसोपु पोस्ट जिरंपल बाखाइ भाइ ल्या र बनिबले गुबेन जिन ठचाउ बाखा छपु चुए ठगु बाखा छपु पोस्ट या दैथेम मुजो तर 6 अगस्त 1 तारिख हुनु अपलोड यानको चिने नाजामा साहित्यकार लुसुनिया कुङ इचि बाखा रेकर्ड याना भले जिन अजगु बाखा छपु चुए मास्टी होला लुसुना चुयाट उगो कुङ इचि नांगो बाख्ने चोम कुङ इचि दैम बाखा म नाप नेवा समाज याना खण्डो व ठगु मानस पटले न अजापि मोट लुमस होला ठमन बाखा चुए मास्टी होला छक बिचा याना निनिए दिनि छ बाखा कोचाका चोइगो बाखा लुसनिए बाखा ति गेनी मखो ठो सिउगे जुल एसा टडन लिप चोइगो बाखा नापा रेकर्ड ना युट्युब अपलोड याना चना बाखा गटलाई मखो ठन सिउगे जुल एसा बाखा नियम पि व जि साइटिक पास नसक पोंक नेना दिसा सुबा बिया जिल्लेटा आ नेना दिसम बाखा हाकु सिन बाखा चोमी शान्ता साके ख बाखा ठुक्टन यागा आपसे नपसले तुनाचंग पचताउ जला एला छगिलास कुठु क्वावन नकल हाना उले क्वामो का न्याय फिस्तनी थेम छ मिचा वासवासेना सुत नाच गुल टेबल दुख उले जको प्या होला सुंगो पिंगो टेबल दुगन नपसले छौ टेबल निम घाट दो अले हाक्सिना पसाउनी जको अन्तो दियो खुया वल से घाट अफोर्ड यावे हाक्सिना कमिचे चुएचंग मिचा चुरो सफु पिकला यनचंग टेबल एला टना खसेका चोमिसे लाटे च्यागो चुरो आक्सिन दराउना ठौ खौ लाई पटने कागा टौ चुरोस केना पाए त चुरोस तना चम ठौ लाटे चंग चुरोस विटा बिल आक्सिन ठौ चुरोस ठिका चाकल ठासे फेट ल सुइ सुइ चुरोसला कुफुर लोट न्यनचम पनि गिलास फोंगली मेग लिसटे त साउनी त ल साउनी न निमेस्ट एलाल ना बिल खलाला बच्चे एला क्वा आक्सिन मिका ठाटा मच झाझा पसला पनि झाझा न्यनचना गफ मिका चम पनि टेबले चाचा एला साउनी फुटली द्वाउन हाक्सिन स्वाइंक मिंक चुरोर साला दनि खटा फटाफट न्यनि वन न्यन चोम पनि बच्चे एला दनिको 6 गिलास कै खटा छौ सासला सुइक टुना गिलास अन्य डिका फेथे वाट प्यावन एला तना चोम पनि निम जिल्ल जुल व ख्वासलो व ख्वासलो अठठे ट्याम म टिए मुलो जुल छुडा छुडा ज्या वाटा चुना तुबले साउनी फुटली पुसले होला इमुको अजाउ पोखना साउनी न संकै मिखाइम त सोला उसु साउनी छमेस न छा छुजल साउनी एक जिज्ञासा पिजल वो मुन खला जिगो एला कै खन टुना सुरसुरु वन हा वे कि छु साउनी पोस्न पिनोना चाकछि मिखा भला उक्संग गलिए व स्वात्त द्वाम खना टेब्या मोने नब गबले वो मुखनी साउनी न डाल हाक्सी वो तले त मखो थन सोके टापक वयु छ थन चो पिसा वटा ममसियो वे देउमन तिके ठटे मेमे तले पटी वना मे पिसा टुना चंग चिपु एला कै खना स्वात्त टुना हुनी छटाल जोना नासी फल फल वेक डाना न आक्सिया सोम दालिक जपि वो डकले छिरिका म वो व्या गुलचा मरुवा माम झारबान तामन त बोम मेम कला हल्के मस्तेस दुख छिरिका निब्या मया बर मालिबले ल्यास्टटा वन्दका खायना हलाबी नापे अला टुनको बानी म कला छिरिका छने पटिउना टुनेको बानी ल टेबा मरिबले ठिंका नया टोना अनि बिल छिरेका वे टेवा दैवले टेवा नै टेवा मन्टिके बई खाता डाछाका वे व नया टोना जो दनन दम हो टोरे देखल छन धारा निर धारा नया टोना त टेवा यको ठंका न मोफुगले भट्टी पसला गोको मचे जात्रन याके टंकल लेब खखि लाना टेवा फुलीको फोच का सही याकल अले व बाख छिमिया फुली माउ साउन फुल थपनि छिया जगो अवस्था खना टोरिम का इन्डिया वना जामा म ठौटक लिया मोल सिटम मुसु मटा मुसु माइले म यक्को एलाटुना जोगले लिभरिया क्यान्सर लोच मन्ट तारा छनु बोमन नैगु छु मखो स्टोन छे टोना जोगले गन लोच मन्ट हाक्सिन या कज जुल थ बोन पन जावना सेका त वस्कम या पच पच स मे पिन सम माली ब्ले वट रन्न साल्ट व पा खन्ट ग्वाली बनाइं के निन सुन जावन के या क चे निन सुन नेटा ठक्क देव मफोतले जावनी मखो पटिवना नया टुना जुइ उइको अजाउ पोलैना वट ज्या बनाइं के पिन मज्जी मगै ब्ले जको बनाइं के बिया त बुसेव बानी सिसे चिन तनि राथे हाक्सिए बानी छु सुधार म वे सुका वे मुलजुल बान्जको अजाउ मखो स्वभाव न एकसाट्य व खन्लाटिके उटा ममुसु पि मुनु त पट्या मुजी मखो दोलन दोइ खमखो लखपटिया खन्लाई
मेपिसा वासा टको चेक पार जुना ठौ रगा चाहिँ केना बि थजौ खलागले व च्याम्पियन थजौ खलाना व हासपुस त्या चम समनी यासिम भ्याबेका हल सोनिगले चाचको अपछप मोरपिन्ट छिन्दुम बैंक ब्यालेन्स दुम बालाम दुखावमा हाक्सिका ठ म्या वसा वइ माय अपासक नुले मस्या यासिम म्या र ठमा बिदि बिबार यामको म्यानसा येचम साउटिया वन्दका लुर्ना त निवचा दवा मचा थे टिपु जीवन न्यायको न्याना त हाक्सिना कला डोले नाप्स्या मिनट ना जायना ल ठ याकचे कमाइ च निमेश प्याखा लार्ने टका बनी जुलके निमेश या जाफट पुआजा बनी फुटो मुचाउगे गुल्डे पाटे थजाउ बानी कलामेसे लुई मखा व अटनया जुइ मुजुर का ठासा हाक्सी माने मुजो ने मुक्तका झालौ वाछा गुसा पाटम लिमुजु जावनीको फिट फट जुल फुटो च्याक्ट ठाक्या होला कलामेसे न पाटे डट तर वइ बान्टा हास सुतार जु मको कलाम माय हासपसले चुना सेका त हासपस तया निगपिङ कमाया या त फया ज्या इमि सरन तरन चले जुल कलाई जाडुले हाक्सी सन्जा ठका जुल हाक्सी या सन्या इजुलके पतिलु वासुइ सक्सक जुया चना चुन्थे चुन फै म हो छक निकल छे चंग के डिएम हो छतनि त बसा कला त मसिक मिया एला तनावे होला गुब्लेन गुले मेपिन छली चंग अथ भफिका चाका टगो चिम खुया वया छेठवाइ पिन पसले मिया एला टनी बनी मर्चाके गासुले चिम मरु खना नाचा हाक्सिन ठट चिम या ठको लुमना होइ ले ली सिज केथे जागो कुचाकच माला या अजागो सामान्यमा हकनाइ पसले वना एला टनी उल्जको मखो जावनी था चिरंगो छतनिटा सामान न छाक्ने सुचका जुना होइ उयो एलागुलो स्वभाव तले सक्सन एलागुलो का टाइगु जुइ लसनाना हाक्सिन का मराङ बराबर ठेच्चुको तोना तले चम गने दे फले गोटला चुने ठोटइगो उयो लाजे खन मुजि असारे छा वा प्याट पटे गया छन वा वलकी पोली जुया ओखे ठुके भिगा फया ठलबल फया टेमा पौ लोनिमा लगा कलामा डेन छ तै तर हाक्सिया नापय सिलमे द्वाम कलामा पुटपुट हालके चुक्को प्यावना भटी हाजिर जो भने त्यो मोर्सा ठिंका सा तोना होइ हाकुसी नाजामे एलागुल जुसा इमान छ त दु ठिंका तोना बाछे दुने फिल्ममा डक्को फुले लुमङ काचुनिमुवा उकिन सुनि मिसा ठिंका टुंकी मुखरका छकय मरानी कलामेस्या हासपसल निगो पिंग कमै डुगले हाक्सिया ला खटन ने गल छे छु वास्तव मरो कलामेसे मचबुबले छका हन जायना जुल कलाम जाया फेटुंगा पसटे टुंगा हाक्सिया प नापथे जुल उइ म्यामन टुचु जीव सल असार्य चा निन निचा मड्डीको वावे ठौ चाने टका वया टाला मड्डीको वावे हाक्सिया फु न्य हो तले वाजोर हिगो इ छु चिउटा मरो कलाम मच छना बैगले वना वाजोगो फज्या जन फयाटगो जालके कसी फंका छ हान मेगो वायंकी कलामेसे पच्च इकको टाठे छन यो पा व वा डाया कमजोर जुयाजको इकुसी चोंगले ठेन मोटी होला थुबले फखा भया छे पुइ काई स व उठे टल छेन खाठे छन भ्रमजको जुगला ठेन मोटी चोंगले छकपाकी चोंग किला क्वार दुना वया पिनेको मोटी ज व चार र वया चोंग खण्डल थुबले छकपाकी चोंग पुन भौंको मिंगो कुटो काचा काचा चोटे क्वावङले उटा छुम हाक्से नया तना लेहे ग्वाटला जिगुजुगु मखो कला व म्याटर टक्न नके स्याइगुली कलाम वटा टोटा मामेस्था वन मामा नि स्टेपस पनि माडेटा पिन्चना फना चने फनागु जाकी याकचे नया न ठेटका थया व देवा छुछेल छकोइ बाफुल्टगा अपवडुगु जाकी अठे टयातले कि किसिकी तोचकी डाइगुले इलेहे जाकी मि यंगट नन्दु सनु मामा नि माड्य दर्शन यावइ म वसक्ष्ट देवैना वनि म सावित ठ म्याइ बाखन व म्यामेस्ट ठग होतेले ठलबले सिलेगो यचिपचे याउ जाबिल व ज्या ठ व म्याइ नेट न गाट कलाट वना वसान छे हाक्सिया आवार जुल उटा सुइगु चिउटा किया जिमाउ टण्डमण्ड दुनावो किलाटक न दनफु महो दुनावो पोलिटोफि त जलखाला टेसना पाठगो खटन नगो निप्टा सोप्टा जस्ता बिल व जस्ता जिउथे वापनाटल किला दुनावया वाटाटसा पाल्छको यखया व छे छको कोठा जना जुल नेट टोन्ट खर्च मन्दिके उकि तले चम बुड्डमानठा वना देउटाना हाइ बुड्डमान न व ट्याकाउ देवा चिठिमिटि नपन चया बै खाता खोले नाटल हाक्सिन त न अफ ल देवा मन्दिके चेक चया दान लिका थे वन खटा माक्को देउकया हाइ छन हाक्सिन दुनावो छे जना चमेस्ट चौके पुलिस त वया जनाइंगल
학생 임 구티야 악매 디오파 주야 종주야 워 이거 니로 따프자 워 디오에 워 이거 베타친 쿠야 인걸다가 구티야 대상 우질 때야 또 우지야잖아 पुलिस खलरगा निनिकनि याबले व 14 नसा जे एलागुल जा डियोमिया नैदेगा जित यपे त जित पा मुबिसे कुए न्याकिजन जे अपराधी मयाका जित समाज न्यने अपमान याउले जे अल्पहे व य निलत नाफचा व य बेटा चाहिँ भटी बनोट्या एलातना खरगा दल उयो अझै उन खन्यना गुठाटेस व बनोट्या एलातना त ठेगो फ्ला सामान लिफना हल व त गुठी पिटना छ सोमवा मेस्ट गुठी पिटना हौदे उट नाले जना कलेज स्टार्ट हैन वो समाजे अप हेलेट जुसा सामान बनोटिया गुठाटे त बोलसा फुगले वो मनमुन लेटा बुद्धमान के फम्पी मछनारायण जेठा मेला उन टटका नाप्स्या पचप ठेबकया उस्पाखे सुया फम्पी देव दर्शन जना ल्या वया पति वना चिप ठिया होला ठौ मिचा छाटोगले नाप्स्या पच अपो चिप ठिया होला चिपन ठेको टचोगले वाउया ढ्याचगले लोटे लुफिया हाना नकुन सुइगदल खग मिखे कोस वचुइस जना पचपचा हिना होला लोटे ट्वाना हाउने खुट्या खुट्या क्या वया जना मुफ मुफरी टाउटे वे टंगो व ओकेसना फुलफुल वा डागले नाच तोना व एलाई रंग न फिंगल मन खाउस जना चिकचिकटे हावला तुतिसागले खुट्या खुट्या क्या वया जना हाक्सिन लइ सिटे नपस छोखना वे नपुसै फले फेट र टुटिसागले टठन थाउने आँट मण्ड मिचा चुरस लिग्या चाकल पल्क जागा पस्न प्याव म ल्यासम साउनी त एला छौ अर्डर बिल ल्यासम साउनी न दुनिया चासर गाटाल टुटिसागले टटले थाउन मुफ्टगा व अन्य फेट र ताउ जागा ल्यासम साउनी माम प्याव या व टोंग एला ठेबका होला साउनी सो टाक त हाक्सी त मुसुमेसु सो थेन चुन साउनी खले टुंक सो त छका वाटा चुन हाक्सिन ठेब गुल्ट गान्य हाक्सिए सो जना उट ठ पाट हाक्सि लुमासु सोग पव सो उठ्या उठ्या चुवा व कुठिक सो त ककिचा छना मोट से लाटन थपिया त स प्लस लट ना खाना मोट ग्वाडारी व्या मोट वाकी थाना मासिस चंग वा तुयु काप जुसा मोब्याक हिया त वस गोटा हो लन्चे सिगु ल डोडोगो पाइजमा पाठाको कापाइ लका खंख उट वो मनो हाक्सि तैको बालके ल व छुमरा से टेबकै खटा पसले दुआ पसले द्वावना नाचा हाक्सि त एला बिलिङको ठ म्या चमेल त सट ल छ छिम्बा गर्छोमा छक सिक माटी वर घाट याचन मखला पिन फले सोम चमेले काचकाचा पिनवना सो न हाक्सि ठुट्टाको चुरस मुइक छसा साला वाच त चमेले छुमरा से एक तक कंसया त छिन नेर डुम चमेले ठौटको बोय खाजको मखौ मखौ इमुको छिटकन मखनी वही माना हाक्सि त टोटा वेन गा व दुख सुकै ना चमेले त बोलंकल बोंकल अले बुढीमा माइ त न नापट्या लैनाटल वहीको मिनट कमै व अन गामे जगतको चन्याना उकि नित जागो चा अपा छिन्दना त न अनि नपसट्या जीवन याका छ न ठौ आकजगा ठ मिज ठठा न व खना व जाना जान व गलबा संयोग ज खला व ठाम त चमेली छकपटी बोय खन्जना नि वही बोनापा चुनी मास्ति व बोनापा चुन दस गुलिया गुली तर वही मामा वइट बोइ नियन मुइनको एलागुलो फाट माइ मारेया हुल चमेली पसले द्वावना मामेसके व टाटे ठय बौ खल गान्यन मामा खरका कोछना थल चमेली पिनौना सोमले अन हाक्सि मरे हुल छचलन मिख चाहेका सोल तर गन मख चमेली त जीवने दक्षवे नापा छौ अमूल्यको वस्तु लिया वठे छ व ठ बोइट ठपि नाफटेको विचार पिनि मावना उखे ठुके माला सुत तर गन मुलो गबाटी मालुंगा पचत्तापक नष्टे मुनुचम ग्वाटला चों खना व कोठिक सोत व हाक्सि थे चुन लिकौना सोवले हाक्सिए ज्या चुन अन हाक्सिए जख मुनुट मुना चुन इमस तल वाक्य औ संसाकल ठक्कर नका ठको चमेलले हाक्सिए खले सोल वइ लिछने हिबाव्या चुन दो वइ मिक ठकना चुन वइको पसुएले हाक्सि तो संसारे मरे बाखौ कोचला बाखौ कोचाक जना दिउले छिकमे सक्सित यक्कु यक्कु सुबादु